Is mis Fionnlagh Union ha mi siadjik ben agus ha mi furach an an internis. Bí mi cloich immain, cloich na file agus uren in a sein. Agus le Fèisean Gael ha mi gene oper apprenticeach gachtir dain son da ure hietje agus ha mi goper fach go na seachcinne son gléanichen, klatichen is uskichen, fichet sa fichet. Horsig mi gene an apprenticeach acum yn uri agus ha mi vi gagenu mar pars volunteering yn Duke of Edinburgh. In rwyd ha corstig rwy'n mi gen y gwbr ag Fèisean Gael gyfel mi a brin gaelig fat na hwnje agus ha mi a gwbr an yn office lan gaelig agus cwjoch leis cwjoch le fachgol na siachcinne ha syrsa acum sy'n sy'n go rwyd acum hyn i genu agus a sy'n accordig rwy'n cwjoch. Eentje oren na Charloon took een phone agus ha mi smyn gyda phone roos of snokke hawn agus ha mi gachainig ma roos of ma ga nu de wa mi ag fees na hoike ag BSGI vi gashain gachla agus oren na feesje around agus ha mi smyn gyda phone roos of snokke hawn agus porste Charloon Loch Gorham agus Strasbea hawn agus a skielach iwsach inch yn cwrstyr ga ha mi se dol giesgoch mod agus stilum giesgoch agus in stori ni gen yn Porst seo nyr y fan y dyn seo amach giesgoch Loch Gorham charoi de glach di cael agus va yn iesgoch cymas lydoch ach hanig styrym agus va achge ri achgerí fallaf ach nuair a hánig it arás is déan starm by de glachgeich iasc is dé iasc agus bha an iascach tíad a scanneal so hí géirí dul ag iascach an Loch Gorham ach a mi smyn gyda ffawn os o snoc a hawn a mi smyn gyn deach scríbig le Donald Riddle agus Strasby os o snoc a hawn.